Boga mi, znaš šta, pripovetke Čehovljeve, teško je to dostići. Ima isto dobar pripovedač Francuz Guy de Maupassant, ali nije to. Ima i Tolstoj, Smrt Ivana Iljiča, Stara Sergija i tako dalje. Nije da nema, ali nema tu količinu. Čehov je ono napisao desetine i desetine izvanrednih pripovedaka. Znači, kad je Tolstoj umirao, Tolstoj je umro na železničkoj stanici. I sad 2 meseca umira. I onda su dolazili kod njega razni čuveni ljudi iz Rusije, između ostalih došao i Čehov. I kaže, to je scena koja je zabeležena ovako, on Čehovu prstom, Čehov dođe. Kaže, pripovetke, kaže, oćin harašo. A dramice, kaže, ne valjaju, baci. A to je Višnjik, 3 sestre, to su Čehovljeve drame, to, kaže, ti ništa nema. A inače, Tolstoj ima jednu jedinu dramu, Živi leš, koji isto ne valja ništa, uzred budi rečeno. Nisu dramski pisci, pa nije to je... Ma taj vid literature je potpuno poseban. Ako dobro piše pripovetke, uopšte ne mora da se razume u dramu, pa čak ni u roman. Kaže, roman to je matura literature. Napišeš roman, onda si kao maturirao. A gde vidite potencijalno simbolički te lekare i društva i duše na teritoriji Rusije? Pa da vam kažem, imate ovoga lekara Ernsta Muldašova, to je Ufa, grad na Uralu. On ima sistem ugrađivanja aloplanta u određene energetske tačke. Da tako kažem, njih ima 25, nisu to samo ove čakre glavne, nego razna mesta gde se u stvari specijalno tretiranim tkivom, uzetim 20 minuta posle smrti, aktivira bazalni metabolizam i matične ćelije, tako da dolazi do regeneracije tkiva. Recimo, regeneriše, na primjer, očni nerv, a sada je cijela Ufa pretvorena u vojnu kliniku, jer dolaze ovi ljudi bez ramena, bez ruke, i on je u stanju da im to sve regeneriše. To je sad moderni lekar. Inače, ima ovde knjiga njegova Od koga smo postali, koja je objavljena, prevedena i objavljena kod nas. To je jako interesantno. Inače, vidite njega, ima kose oči, on je Tatarin, inače, Tatarin poreklom, i išao je na Himalaje gde su ga upoznali sa genofondom čovečanstva, pre nas. A kako je sve krenulo, interesantno. Znači, pre nas sa Atlantidom i sa Lemurijom, sa tim civilizacijama, od kojih su ostali primerci bića, da kažem, ljudi koji žive u tim pećinama himalajskim, ali njima ne možete da priđete zato što imaju psihoenergetske zidove ili osjećate strah ili uopšte nemate potrebu da uđete u pećinu. Kontroliše se u stvari osjećanje i misao i naprosto ste blokirani. Ali određeni vodiči mogu da vas odvedu. Oni sede tamo u samadiju. Samadi, znači, ima ta srebrna nit, duša je u astralu, a njihovo telo je tu skamenjeno, ali nisu mrtvi. U slučaju da propadne civilizacija, onda se oni aktiviraju i spasavaju stvari od čovečanstva. Šta je ostalo? Ovo vam prepričavam knjigu Ernsta Muldaševa. On je od njih dobio ovu proceduru aloplanta za regeneraciju. Ja lično sam primio 3 te kure po 25 injekcija za opštu regeneraciju. Inače, nisam mogao da hodam, nisam mogao da govorim i nisam mogao da gutam ništa. Znači, ovako gledam čašu vode, žeda, ne mogu, nego infuzija. Eto, to da vam samo kažem. To su ruski lekari danas. Vaše pitanje.